Zonet chung ko te chibai vekule Infiamna Chanchin Thar ilongai thangu inrini le pathian ne te khan football manga in la sang khelchun zom ani France Football League Sangbar League 1 khelchun zoma champion lai PSG in Lyon khelmola point thu man lo chuaka he match gol nga luna hian PSG mikhol team hian minisam hi parunga Zare Emery mangin man roi masa a minisam thumna Lyon hian Afonso Moreira mangin an sud vele Mase minisam thum pathumna Karas Khelian PSG ma asroi puilea first half Paris club anchung nung second half goal hi lubeli minisam ngana a Arsenal defender thin Maitline Nielsen Lyon tan an sipura sud vele a heminu hian goal dang lubel theilok lovin an in netok maidoni in alangman Mase additional time minisam ko pangana a Portuguese defensive midfielder Zonet in Larien PSG gothum gol nia an changna goal akhungta ani Italia League Sangbar Serie A in Khelang Sara Inter Milan in Sydney Fain an Mikhwal Lazio an nea Inter gol masazokhi minute thumna a Lautaro Martinez khungania Argentine forward hian tunhaya goal khung lei theilowa October nili nulama Serie A matcha goal khung lena masaber atongani first half goldang lubello ma sela second half goal khat alubela Inter Milan player Ion Bonia minisam rupanina khungin heng goal ni manghian Inter Milan hian Sydney Fain Lazio hian nea point hum an lo chua Bologna khelmola champion line Napoli an tlom thunga Sydney Fain Bologna hian chak he match hian first half team paniten hun tha an neite an khoral 5 veka second half ero minisam ngana Bologna hian This Dalinga mangin man shuaya minisam ruparungna John Lukomi an khungbel bokin heminu hian goal dang alubel lova Napoli hian he match hian hun tha an nei zong an khoral 5 vek tisen Bologna hi Sydney Faya chakin point thum lo chuak zoga an tang AC Milan in point thum an lo chuak zo lova Parma khelmola leng lutin goal ni ve khungin anin he to mikwati Milan hian goal an khung masa minisam panina Alexis Salmakers mangin man shuaya minisam ni pangana Rafael Leo penalty goal mangin an khungbel lea AC Milan hian minisam ni panga chungin Sydney Fain ma an roi man dera chaktura ngai an ni man ma se Parma in siam thain first half additional time ma Adrian Barnabe mangin an sipuran su thena second half minisam rupanina a Enrico Del Prato mangin an sipura su zauzui heminu hian goal dang alubel tasi lova AC Milan hian Sydney Fain ma an roi nuwa chakzo lovin goal ni ve khungin permanent anin netok ani Germania Football League Sangbar Bundesliga a Hamburg le Borussia Dortmund te goal khat ve khungin anin netoka Leverkusen in an mikhwal Heidenheim siruk finance of thung Leverkusen tan Patrick Sikan goal ni khungin Ibrahim Mazan goal ni khung boka Ernest Pakole Jonas Hoffman ten goal khat ve an khung bok Union Berlin khelmola Bayern Munich an chak zo lova he match in khelmonam taka hian minisam ni pasarina a Union Berlin hian Daniel Ho doiki mangin man shuaya heminu minisam thum pariana Bayern tan Luis Diaz an goal ro puibi kling akhunga Luis Diaz an bola mu a sham na ra pialama a ball thiamna le a chedranna atumruna a hlotlin puya engul zimzet atangin goal thabik akhung heminu hian team paniten goal an khungbel theilok lova minisam ret pathumna a Danilo doiki bokin Union Berlin tan khungbelin ma an shwai vele ma se minisam kwana Hurricane an goal thatak tawlu tin goal ni ve khungin anin he tok ta point khat ve an lung oi atulta ani Spain Football League Sangbar La Liga Atletico Madrid in Levante mikhwalin goali luna match hian Madrid club hi goal thum goal khatin an chaka Atletico Madrid mashoina golero on goal ni in Levante player De La Fuente an minisam panina an lama tilut pala minisam hi pakhana Levante hian Manu Sanchez mangin an sipur hi an sud vele thung farsa fa chung jok anam lova ma se second half Atletico Madrid in siam thain France forward Antoine Griezmann mangin goal ni an khunga Griezmann he minisam ruk pakhat na le minisam riat na Atletico Madrid tan khungin gothum goal khatin Madrid club hi an chakta ani Celta Vigo le Barcelona in machona goal ruk aluta mikhwaltim Barca hi goal ni nan chak goal khung masazok po Barca ni minisom na a Robert Lewandowski penalty goal mangin man shuaya ma se ma an shwai reilo Celta Vigo hian minisam pakhana Sergio Carrera mangin an sud vele ngala minisam thum pasarina Robert Lewandowski bokin Barca ma shwai pui vele ma se minisam li pathumna a Celta hian Borja Iglesias mangin an sud vele ngala heminu first half additional time Lamine Yamal Barca ma shwai pui le
Barca hian hun chan ve a goal thum goal nin man hruaya second half a goal khat lu beli minute samsari pathumna a kumsom thum pasari mi Robert Lewandowski yan Barca goal lina le he matcha a hat-trick goal ni bok khungin goalie goal nin Barcelona hian Celta Vigo hian nea phu takin point thum an lo chuak ani he matcha hian hun top don nai additional time minute samkwa pangana a Barca midfielder poimo Frankie de Jong an red card a choya no chuanin de Jong hi match an khelma ba ka ailan theidon talavani Spanish club ro pui dang Real Madrid ero chak zo lovin Rayo Vallecano khelmola an leng luta Real hen hun tha an nei te an khoral 5 veka Rayo po hian gol khung thei bik lovin gol khung lovin team pahni te hi anin ne to ka point khat ve ve a an lung oya trul English Premier League po khalchun zom ni in heta hian team langsar Chelsea in an mi khwal season mang che mai Wolverhampton sithum final nea Chelsea hian an mi khwal Wolverhampton hi an ngam hle Blues hian ball changtam chokin in khel po an thununa in khel chungin Wolverhampton hian voi thum chau sotan neya goal zone a voi khatma pet lovin Chelsea goalkeeper Sanchez ta na haw tak an siam lo tluan thak ani Chelsea eroin voi somparia te me goal sop na yen tum sari goal zone an pet he matcha hian goal masaber ero second half minute songa pakhana alu chawa Alejandro Garnacho ball vordu thusam Malagusto an chiang takina to gola heminu hian minute somruk pangana a Estevao Willian cross ball kal zela tangin Jo Pedro an Chelsea goal ni na akhunga heminu minute somsari pathumna Pedro neto an Chelsea goal thumna akhung velea neto hian Alejandro Garnacho tlan chagra aseng Argentine forward hian mani ma sial lo takin Pedro neto hi pasa neto hian olsam takin nai taka tangin Chelsea goal thumna hi akhung ani he match hian Chelsea hi goal thum aya tam khung theidin muna andinga Wolverhampton laka hian anchung nung le phu takin point thum an lo chuak ani Sunderland and Arsenal in matchona in khel munam kan muwa goalie alut boka he match hian Arsenal hian Victor Gyökeres ain hlema wangin an la chhor theilova Mikel Merino an center forward a bulatan Sunderland hian an press na sa a antai mark pia lama omzenein Arsenal anzar boy thiam le Arsenal player ten andu ang taka ball siam remna hun an nei man me ulova chuwangin chan siam po an harsat minute samthum parungna Arsenal school na pangthin balar tan Sunderland ta na khunga he goal luna hian balar thian athok thale farsa fa Arsenal hian an sipur hi su theilo ma sela second half minute somnga palina Declan Rice an final third bora Sunderland player ball thu sakin Saka an bola Chanchin zoma Saka hian Merino apas nuwa in siam rem zuin Merino hian penalty area Saka apas lea dinglam sira tangin near post lama Saka hian aduna hmuna tak apet goal ta ani heminu hian Arsenal tan dinglam sira tangin Saka an bola thlolu ta Sunderland goalkeeper in nam chuak ma sela Zubimendi an penalty area chung chia chia atangin a volley ngala goal kham aper hemi per hi eze an changjui ma sela Sunderland player ten anti boy man ani Arsenal hian chaktumin an north sun zom zela ma se Sunderland anin veng thasiya antana all samlo heting kara hian minute somsari palina a Leandro Trossard penalty area pona ball changin penalty area thleng akhalman tia asoi rema aman thiam taka space ain siam hangtang ka in penalty area pon set atangin mar takin goal thazet akhung zui Sunderland hi an fual jok ani taka chuan antan in ven rengin omzia anei lova an attack vele tadeva goal ero an thok chuak lok lo additional time an thenga Arsenal an chakle maidon ni in alangman ma se Sunderland lamin Arsenal penalty area ball an tholu Martin Zubimendi an atau khal thei ta si lova chuta ball pera chuan Gabriel an azongzong lanzui ma sela Broby khalzo lo vele in Broby an Sunderland tan harsatakin akhung ta shama David Raya hian Broby pet hi save to min aban man lo shim heminu hian Arsenal hian an khung bel teu hle dinglam sira tanga cross ball 6-8 box atangin Calafiori an thazetina tawa Sunderland goalkeeper in a save hemi pera hian Merino an 6-8 box atang vekin a pe zui le ngala ma se Sunderland player ten andan per sak mana tichuan goal dang lu bel talovin Sunderland le Arsenal te hi goal hi veve khungin ani ne to ka point khat ve a an lung oi atulta ani team langsarin machona Tottenham khelmola Manchester United an leng luta goalie alut Tottenham khelmola hian United in goal an khung masa a minute samthum panina Bryan Mbeumo an akhung Amad Diallo an ball thalutuka forin
Brian Mbemo anti boyne satu nei mi lovin olsam takin ataulut ani United hian hun tam jok sikhat fain ma an hruaya mini somriat pathumna thlengin chumnung jok an ni ma se mini somriat palina Tottenham attack andang zolova Tottenham hian veilam sir atangin an attacka tlarlaya Mathistel omin Mathistel hian veilam sir atanga bola mu Mathistel kan atai chungin thatakin adonga ake veilamin adang perjewa Delikan ake arolfu boxi lava tel hian nai takatangin duang thala in siam remin natakin ape thei pha khomwang lovin ake dinglamin apet goal chiang le heminu hian Tottenham corner pet atanga ball kal zela penalty area pona Spurs player Wilson Odegaard ball changin far post lama throilo tumina pet zuya heta ball kal hi Richarlison an lautau zewin ball kalna tidang lam tamlutuk lovin gola bola luta United goalkeeper Lamensan abo man law additional time ani to awangin minisom ko pakhanna Tottenham jok hian gol ni gol khatin ma an shwai tadaya United tan plom anai le ma se amori manau ten plom pum per dan an thria a corner ran ho chwa mangchangka in corner atanga ball an pet far post lama gol nai takatangin Mathis Delikan atau gol vele a minisom ko parukna an sifur hi asut heminu hian gol dang lu bel talovin Tottenham le Manchester United te hi gol ni ve khungin ani ne tok ta ani in khel ngai ven hlobera Manchester City in Liverpool an mi khuala he mecha hian Arne Slot Real Madrid an ne tuma bultan tungai vek bultan tir lein 4-3-3 ni lovin 4-2-3-1 formation angin a herrem thunga a film khur zwalti alang ma se City laka first half mang chejok an nia Liverpool hian ball an chan ve chuna po an chang het hlei thei lova omzenei le na takin an nor hlei thei lovani Manchester City in goal an nor na hle thunga abikin Jeremy Doku atangkai veilam sira atlang le purpur thina Liverpool tlarnungtan boipui thambera atangani Liverpool center back Ibrahima Konate akhel chia Mamadashvili an penalty a choina bulpo Konate ball pe chiat lutuk wangania ma se Liverpool goalkeeper Mamadashvili hian halana penalty pet a save ta lau zoka Konate hian ti chual anei tam ang renga minisom ni pakwana a Matheus Nunes a cross ball thatak Erling Haaland an atau goal da po Konate hi dem thei ani City hian ma an hroi nuwa po nortu zoga tangin chaktumin huaisen an chua zui zela ma se Liverpool in Mohamed Salah corner pe thazet atangin Virgil van Dijk mangin an sifur an sut ta lolmaya an lom han le ma se Robertson offside wangin goal hi pomsak ani talawa tichuan City in nor zui zelin additional time a Nico Gonzalez mangin an khung bela Nico hian Bernardo Silva ne na changa ball pa ngai tak amhu mangchangka in penalty area pona tangin gol khung tumin sota Virgil van Dijk kan in thada taka ake ti chein alaudang per Mamadashvili tan dan man ani talovani second half a Manchester City bok anchung num masa Jeremy Doku bok Liverpool boy pui berni chun zomin minute samruk pathumna penalty area pona tangin gol moi le thazet akhung zui minute samsarin hulama Liverpool hian bolan changtam ve chowa an nor na ve deu chau ma se hun tha an nei an khoral 5 veka Dominic Szoboszlai sot thatak Donnarumma an thazetin adan sak box hi ne Liverpool hi gol khung lavin an tluam ta ani tennis manga in elna then khat enrini le pathian ni ate khan akmor bogani ya chungjinga chuan WTA finals po atel tennis manga in elna then khat enrini le pathian ni ate khan akmor bogani ya chungjinga chuan WTA finals po talin heta hian final match ha Elena Rybakina le Aryna Sabalenka te anin machona ranking a sang jok sire number 1 Aryna Sabalenka hian in elna akhel thatluang leya champion durarin kai jok po ani ma se ranking a hiam jok number 6 Rybakina hian 6-3 a set khanna lak nuwa set nina player pani te in khel tok zual le ma sela Rybakina bok hi atoba ding changjoka tangin 7-16 set nina alak chun zoma Elena Rybakina ranking a hiam jok hian 6-3 7-16 straight setin Aryna Sabalenka hian neya WTA finals sa champion ng moi choi zoka atangta ani in elna dang Mosele Open a mi pasengol sin elna final match khel ni bogin heta hian side number pasarina Cameron Norrie le US star Larnar tin te anin machona ranking a sang jok Norrie hi champion turarin kai jok ani ma se ranking a hiam jok Larnar tin hian bulatan tha joka 6-3 in set khanna ala sen hinna Norrie hian 6-3 ala vele ngalin Cameron Norrie hian set thumna po alak zui mairin na alian leya ma se US star tin chess wal nan tum lovin
Thar sa takin set thumna 7-16 alata zoka ranking a niang zok lang nartin hian 6-3 3-6-7-16 in khel hau tak taka Cameroon nari hi aneya mi pa singles champion no moi achoita ani Hellenic Championship lama po mi pa singles in the final match khel ni in final a in machon tura rin kai pahni seeded number 1 Novak Djokovic le seeded number 2 Lorenzo Musetti te in machonin Musetti hian bulotang chazoka 6-4 in set khanna ala Musetti hian champion in base na po ani sang zual lea ma se Djokovic in siam thangal watin set ni na 6-3 in ala ve le ngala set thumna in khel tok zual le ma sela 7-5 in Djokovic bokhia chungnunga chuwangin seeded number 1 Novak Djokovic hian bultang thalo zok ni chungin 4-6 6-3 7-5 in Lorenzo Musetti hi ale thala Hellenic Championship a mi pa singles champion no moi Djokovic hian achoita ani Tukin khan NBA season kalmek khel chun zom ni in game enge muzat khel ani Tukin khan NBA season kalmek khel chun zom ni in game enge muzat khel ani ya chungjinga chuan Golden State Warriors le Indiana Pacers in machona Warriors hian somni pathum somni pakhatin quarter khanna an la abulchan thazokin quarter ni na po somni panga somni an lak chun zoma hemi nu po hian Pacers hi in siam thalai theilovin Golden State Warriors bokhi an chungnung chun zom zela quarter thumna somni pasari somni palia an lak ba ka quarter lina all samzokin samthum pakwa somparetin an la zui lea Golden State Warriors hian Indiana Pacers laka hian quarter omjong jong la 5 vekin za sompali samret pathumin phu takin hena an changta ani Warriors in hena an chan theinan hin an player poimo Jimmy Butler mini samthum khel chungin pe somni pakhat athok chuaka point thok chuak tam berni in rebound tum kwale assist tum sari anei telani Philadelphia le Detroit Pistons in machona team panhite anin khel tok lea Pistons hian bultan thajokin samthum pasari samthum panin quarter khannan la a quarter ni ne ero Philadelphia hian samthum pani som pasarin an la vele ngal quarter thumna Pistons in changvele in samthum pali somni pakhatin an la a quarter lina ero chungnung jok omlovin pai somni pathum veve an thok chuak ma se quarter ma cha pathuma che thajok Pistons si chakin za som pakhat za pariatin point thumin an sang ta jok ani Detroit Pistons in hena chan theinan hin an player poimo Kate Cunningham a che thalea point somni paruk a tho chu ba ga rebound tum li le assist tum som pakhat anei tela ani ba ka hian Jalen Duren a che thale bok point somni pakhat a tho chu ba ga rebound tum som paruk te meu nein assist tum khat anei telani Memphis Grizzlies le Oklahoma City Thunder te anin khel tok le boka Grizzlies hian bultang thajokin samthum pathum somni panga somni pakwa somni parukin quarter ma sa pani an la a inrin tong na an nei bel ma se Oklahoma City Thunder hi quarter thumna tangin anin siam tha a quarter thumna samthum pali som pariatin an la quarter thumna an san pala wangin chakin be se na po an nei sang thar ve le a quarter le na somni pakwa somni a la chun zom bokin Oklahoma City Thunder hian bultang thalo jok ni chungin za som pali za in Memphis Grizzlies hi an le thalta ani Thunderin hena an chan theinan hin an player poimo Sai Gilgeous Alexanderan a tholok leya point samthum panga anei ba ka rebound tum sari le assist tum ruk anei tela Ajay Mitchell point somni pakhat rebound tum ruk le assist tum li nei in Chet Holmgren point somni pakhat rebound tum sari le assist tum ni anei tela Isaiah Hartenstein point som pariat rebound tum som pathum le assist tum ni anei ani Tukina in kheldanga Rockets in za somni pani za som panga in Bucks hea Celtics in za som pakhat za pasaria Magic nei in Knicks in za somthum pali som ko pariatin Nets an he boka Timberwolves in za som li pali za som pasariin Kings an he bok ani NBA season kalmek in aktuk jinga khelchun zom le turani boka daranga le achan vea Pistons le Wizards Magic le Trailblazers Hornets le Lakers anin machonanga Daruka Heat le Cavaliers in machonin Daruk le chan vea Bulls le Spurs anin machonanga Darsaria Mavericks le Bucks Darsari le chan vea Jazz le Timberwolves Suns le Pelicans baka Darkwa Clippers le Hawks le anin machondon ani khati zong kha tun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani e